Kisah tentang kegiatan seorang gadis kecil menjelang remaja yang menjadi rutinitas setiap hari libur pantai, khususnya di hari Ahad. Pada hari Ahad ku tunggu izin ibunda, beri handphone istimewa ku duduk bersila, ku searching, browsing, chatting, WA, IG dan YouTube, memposting momen indah supaya update akunku. Tutit tatit tutit tatit tutit tatitut, tutit tatit tutit tat, suara keyboard handphoneku. Dan seperti hari-hari Ahad yang lalu, cerita ini pun dimulai. Alhamdulillah, sudah hari Ahad lagi nih. Waktunya boleh pegang HP selama 2 jam. Dik, jak tam lagi HP Mbak Mak, jak. Mak, Mama Lun sayang, yang paling cantik, paling god akai sedunia. Jet kan kamu melaki HP Jino? Nyan, menyomalake HP, nesan cuma orangnya 7 ke dek. PPSI kula kala, rumah kalau kasampo. Kalau mandu Mama Lun sayang. Oh, lagi nyan lah anak darah mak yang mentua, menyolagi nyan bere. Bu yang lanjut ke anak darah mak yang mentua membahagianya. Tapi janji, bila kalau yang kon bah HP, nak dengar. Pesan Ustazah SD Islam Quran ni kiban, bek sagai-sagai nak kalau pornografi. Karena dia merusak otak, lebih parah lam daripada pengaruh narkoba. Berjauh ke dia. Semangat. Mama Lun sayang, panen amuke anak berat yang kan akai, jujur, rajin mengaji, dan rajin tinggalnya, bukan yang kan Mbak Ape. Risha, Mak, adik kamu hafal Quran, harus jaga mata dan hati, baik ada hafalan untuk anak mak kan betua. Kakak, Jet, uronya apa nak kalon mak HP? Ya Mak, nak kompetisi sama anak internasional Mak. Aitan, peserta Ji dari luar negara. Pengumuman Ji uro Ahad uke yang tamong nominasi na dari London, Mesir, Malaysia, Qatar, dan Indonesia Mak. Yang dari Indonesia nya Mak kan nangan kamu Mak dari Aceh, adi sekolah SD Islam Qurani. Oh, menyemenan mak payah kalon cik yang toh cik mak kalon yang toh ne. Welcome to the International Salawat Competition for Kids channel. Ahlan wa sahlan fi musabaqati salawatil alami ad-dawla ar-rasul. These are nomination of final competition. They are from London, Malaysia, Qatar, Indonesia, and Egypt. Al-mushtarikun alladhi wasala fi faslin nihai fi hadhihi al-musabaqah hum min London, Malaysia, Qatar, Indonesia, wa Misra. Welcome from London. Assalamualaikum. Let me introduce my son, Raihan. He is 12 years old. He loves to say salawat to Rasulullah so much. I thanks to Allah to have such a kind and soleh son. May Allah bless him and give the best for him in the world and hereafter. Assalamualaikum.
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. أشكر الله أن يرزقني ولدا مثله، أسأل الله أن يرحمه ويعطيه كل خير في الدنيا والآخرة. أدعم ولدي بلايك واشتراك ونشر هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي، فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي، فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. Next, from Malaysia. Assalamualaikum. Izinkan saya untuk memperkenalkan anak saya Rafa. Dia berumur 12 tahun. Dia anak saya sangat suka bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memiliki anak yang baik dan soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan memberikan yang terbaik kepada dia di dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum. إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا، إلهنا يا إلهنا
Dia berumur 12 tahun dan dia bersekolah di SD Islam Qurani. Anak saya ini sangat suka berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan acara yang luar biasa ini dapat menjadikan ia lebih baik dan berkah di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll wait until next week. Who will become the champions? Don't forget to join the live announcement in this YouTube channel. And of course, like and subscribe will be very worth it to all families. Masya Allah, tabarakallah. Ila liqa fi'lan al-munafasah fi usbul muqabil insyaallah. Nyan kalau mak uronya, uro ahad uke tak pernah pemenang ji. Masya Allah, hayin tak nak. Merinding mak dari bunuh bekalan anak minyan masa laut. Kau belaga-laga su, Masya Allah. Nyan, kasih jembe. Kalau main pilih kabeh wate. Si atu mak. Mak kalau mami pegang apa-apa kon kadi pro. Hari yang dinantikan kembali tiba. Hari Ahad. Nak, Kiban, kadi mulai acara live je nak. Si atu mak, ne sabar. Ne live juga te mese. Kalau mulai lah. Nyan HP dari bunuh kalau Mama Jo. Apa nama elom nyan? Nyo mak, nak PR dari sekolah, geyu pergi tugas. Nyo karap ni. Kata apa? Macam nah sekolah zaman now. Nah saja bahan ajar. Zaman mak sekolah hana lagi-lagi nyan. Mak internet hana tu ahlum. Nyan kenyan makan, hayata teknologi zaman Cino. Lagi ke pegah le umi kepala sekolah, kamu kan Cino udah pak zaman teknologi. Jadi kan, dunia dalam genggaman tanya mak. Umi pegah, menyona iman yang kok, teknologinya just kemanfaat. Tapi makan, menyohana iman, bala yang tanya menteme. Menan mak, menyega pegah le umi. Kiban mak, nah betul. Oh menan. Betul kan anak lon, Masya Allah. Hana ruga lon bersikulah anak darah ba SPG. Pegah bakal lagi ustazah anak lon. Alhamdulillah. Get mak, nyan mak, kadi mulai acara live ci. Keno mak, tak kalah sama-sama. Welcome to the International Salawat
for Kids channel. Ahlan wa sahlan fi Musabaqah As-Salawat Ad-Dawliyah lil Atfal Channel. The judges have invited 3 nominees to come to the edit now, and there they are: Raihan from London, Rawi from Qatar, and Najib from Indonesia. Da'al hukamu thalathatal faizin yanzuruna ila Misra wa hunaka aynahum. Al-an Ad-Dawla Ar-Rasul. Raihan min London, Rawi min Qatar, wa Najib min Indonesia. Welcome to Egypt. Here are the announcement of the third champion is Rawi from Qatar. Tania ila Rawi min Qatar. And the second champion is Raihan from London. Tania ila Raihan min London. And the first champion is Raihan loh. Gaya langsung di tempat. Popi COD, pasti dijamin aman. Popi COD, gaya langsung di tempat. Popi COD, pasti dijamin aman. Pasti Popi COD. The first champion is Najib from Indonesia. Tania ila Najib min Indonesia. Thank you for watching us. See you in the next competition. Kahabi macaraji, Hayu pilihkan lan hawa cicit ke perwakilan lage-lagenya. Cicit anak maknya ikut perwakilan lage-lagenya. Berarti anak maknya kena tamu SMP iki dilah. Jit mak, lo tamu SMP iki bah jadi ikut lage-lagenya. adik-adik mak. Jet, bah Jino jak tolong mak belanja upukan HP kubah dilah. Get mak lon, terima kasih mak lon. Jak mak. Jak. Dan cerita ini berakhir dengan bahagia. Semoga semua terhibur. Pesan moral yang didapat dari kisah ini adalah gunakanlah media dan teknologi dengan baik dan dengan iman yang teguh. Bermimpilah setinggi bintang di langit. Jika luput kau jatuh, kita akan jatuh di antara gemerlapnya bintang. Dan jangan lupa ikhtiar serta berdoa kepada Allah.